Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sulh kitabına geldik. Sulh bu kelişu, jaraşu, qandaydır bir mesele olup ortada talaş jaratsa ошол талашты to'xtatib kelishimga kelip alууну sulh deb aytadi. Kitabu sulh Muhtasarul Viqoyadan ketib o'tamiz. Huwa aqdun yarfa'u niza'a. Bu bir shunday bir kelishim. Bu iki janandan ko'p odamların o'rtasidagi bayaqınday bir kelishbeslikni jo'g'ota turgan narsa. Kelishim. Wa sahha bi iqrarin. Anan bu sulh iqrar menen de bo'laveradi. O'shanda to'ra men o'shanday bo'lib qolgan deb je sulh qilali desa sulh qilmayli desa ma'qul sulh qilayli degan menen de bo'laveradi. Wa sukutin janag'inday un chiqmaydi. Sulh qilayli desa un chiqmayli turib qoldi. Mudda alayhicha. Demek ki kelishdik deb o'shiga bo'ladi. Aw inkarin janag'inday inkar qilsa dag'in kelgile qo'y to'xtatoliq emi deb anda dag'in sulh qiladi. O'shanda janag'i emeni ortada bir narsa talash bo'lib qolsa, o'shol narsalarda masalalar o'shintib chechiladi. Hozir o'shoni menda hozir emi bardig'in birde aytadi-da. Fal awwalu kal bay'i. Birinchi janag'inday bo'lib sulh ma'al iqrar bo'lchi bo'lsa, bu soda siyaqti bo'ladi. Qaysi uchurda in waqa'a an malin bi malin. Bir mal barken, misali sen maga sayızdun uçurunda 25.000 rubl qarz eleng deptir. 25.000 rublga oşol uçurda bir çoğunle üy beretile. Oşol 25.000 rubldu sen maga bugün 25.000 som rubl berse hazır hiç nesi olmaydı da 25.000 som dele olmaya kaldı. Anan oşonda oşunday qarz eleng emi kel, oşun bir nemege kelişelik. Sen bunu mekteptin janındağı uyuңdu maga beresin dese oşoga kelişse deydi. Anan oşon an malin bi malin oşonda bir mal düynö menen kelişken bolsa fa fihi ash-shuf'atu. Eger oşol nerse akkar bolçu bolsa, janagınday kıymılsız mülk. Hazır uyde otpayım mı? Oşonda mınday boldu da. Munoğul üyün men Abu Hurayraga ayttım. Sen sayızın uçurunda menden 25.000 rubl algan eleng. 25.000'ge üy beretile. Hazır mekteptin janında üyüңdü ber dedim. Bul ova, oşanı men kıjalat bolup жүрөм. Siz de soramadınız, men de aytpadım. Tuğan adam ekenbiz. Oşol boydan ele keledi. Çında öyle oşol üydü siz alın ava. Oşol üy sizdiki. Oşoga kelişelik 25.000 rubl ga üy berçü bolsa men sizge işenem oşol üy sizdiki. Keliştik desele Abu Hurayra'nın koşnası balega kalgan atay. Ne olat de? Üyüңdü janagı neme menen sulh menen bergeni kaldың bu damlaga, ha bergeni kaldım. Men mында şufat talap kılam dedi. Satılıp atat da iqrar bolup maga ötüp atat. Kabay inde otpay soda siyaqti öyle bolup atat. Oşonda atay andan şufat talap kılalat. Wal khiyaratu jana khiyarul ayb, khiyarul şart, khiyarul ru'ya dagın uşul darda dagın kalbay inde otpay bu. Uşul nerse maga sabit bolat misali. Je buga sabit bolat. Biz bayi' menen anan müşterinin ortasında khiyaratlar var wa. Sod kitabul bay'ada ötkenimiz. Oşonda men misal üçün Abu Hurayra'nın aytam, men üyüңdü köreyinçim de maga khiyar berçi 3 günge dedi. Üy boş muna açık işlep berdi. Men 3 gün yaşap gördüm, koşnalardı bayqap gördüm, kelgen suunu gördüm, mekteptin alıstığı, больницанын alıstığı, meçittin alıstığı, janagı jol oşoga okşogon bardığın koşna kolongdu bayqap gördüm de 3 gün oşoga ihtiyarım var mende. 3 gün içinde makul desem makul, jok desem jok. Ve yufsiduhu cehaletul bedel. Emi janagı sulhta men janagınday 25.000 rubl aldın, oşonun ber dedim buğa. Oşonu bersen emi, uçuru geldi.
desem ova dedi dagın birok badal jahil bol majhul bolup kaldı da jer berem dep koydu, al jer kanday jer, suuluu jerbi, je bir una berem dep koydu, maşine berem dep koydu. Tiko dele maşine da Jiguli berip koysam ne kılasın? Oşonday bolsa bul sulh buzulat deydi. وَمَا اُسْتُحِقَّ مِنَ الْمُدَّعَى Cenabı biz sulh kılıp kaldık da misalı Abu Hurayra'nın üyün 20 sotuk jeriminen men alıp kaldım. Oşonda dokumentlerdi tekşerip kelsek 20 sotuk emes 15 ile sotuk eken. Anın 15 sotuğu Ataydın agorotundakın. Anda ne kılat? وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْمُدَّعَى رَدَّ الْمُدَّعِ حِسَّتَهُ مِنَ الْعِوَدِ Anan oşonda janağı dava kılıp atkan kişi oşondan kança eme bolçu bolsa evazdan janagınday kılıp رد المدعي حصته من العوض وما استحق من البدل رجع بحصته من المدعي. Bu yerde eme oldu da kelişken nersenin bir bölügü 5 sotuğu kimdiki olup kaldı? Ataydık olup çıktı. Oşonda muddai men dava kılıp birine sen aytып atat eleme, munu sen maga uşul jeringdi berem degensiň dedi. Neme bir qarzdın oşol jerge sulh kılganbız, anan oşol jerdin emesi bir bölügü ataydık olup çıktı, men anı kaytarıp berem. Oşol jerge men aywaz algan bolsam, jerden men aywaz aldım. Oşonda senin 20 sotuk jeriňe men $20.000 aldım da. Sulh kılgandın emesi senin jeriň ataydık olup çıktı. Oşonda 20 sotukka 20.000 alsam, eger 5 sotuğumunu kolsa 5.000 kaytarıp berem. Yemi وَمَا اُسْتِحَقَّ مِنَ الْبَدَلِ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُدَّعِي Yemi oşonda janagınday minel mudda'a mudda'i emas mana ikincisi mudda'a maga sen $20.000 qarz eleň, anın orduna üy berdin, badal uşul agorotu menen. Janagınday bolup anın 20 sotuk jeri menen berilip atkan agorotundun 5 sotuğu bölük olup çıktı. Oşonda ne kılam? Raja'al mudda'i men dava kılıp bayakı jerge sulh kılıp algan elek de sen maga $20.000'dan ewadına jer bergen eleň. Oşol jerdin 5 sotuğu ataydık olup çıktı. Ki men senden $5.000'dy kayra öndürüp alam degen sözna. Çünkü raja'a bihissatihi minel mudda'a. Janağı dava kılınıp atkan nerseden men aga 5 sotuğa ketip kaldık, kemip kaldı da men senden kaytarıp alam. Ve ka icaratin bul janağı ve sulhu an iqrarin ka icaratin bolutat. Bul janağı atıf bolutat. Ala bay'in degen siyaqtu. Muna neme? Bay ka bay'in degen siyaqtu. Bayga okşoş. Baydam ne oldular? Şufat bolup kettiler, hiyaratlar bolup kettiler. Anan icaraga da okşoş bolat bul sulh. In waqa'a an malin bi manfaatin. Misalı Atay menden $2.000 qarz. Men Atayda aytdım, Atay, bayağı akçanı berip koysaňçı desem, Atay aytdı, damla men bere albayım dedi. Uşunçalık neme bolup atat? Men bere albayım, mümkünçülük bolbay atat. Siz jö-jüretken zandan köre menin maşinemdi minip turun, aydap turun, 1 yıl aydan uşul menen gesepteşip alalı dese bolat deydi. In waqa'a an malin bi manfaatin. Andam ne olat? Fayushtaratut tawqitu.
fihi. Ana munda vaqtsin belgilep alışыбыз керек. Себеби manfaat ижарада өзү манфаат болот да. Мына үйдү деле ижарага алганбыз. Бул өзүбүздүн мүлкүбүз эмес, ошону пайдаланып атабыз. Эми ушунда биз эмне кылабыз? Сулх кылгандан кийин манфаатка вакытсын белгилеп алышыбыз керек болот дейт. Түшүнүктүбү? Хош. Wa yabtulu bi mauti ahadihima fil mudda. Анан ушунда мудданын ичинде же мен өлүп калдым, же атай өлүп калды. Сулх бузулат. Wal akharani. Мында ал башка экөөсү деген үстүдө эмне дедиле? Сулх ма иqrar болду. Андан кийин сулх инкар же сукут менен болду. Ошол экөөсү эмне болот? Muavadatin fi haqqil mudda'i wa fida'u yaminin wa qat'u niza'in fi haqqil akhar. Dava kılıp kelgen kişi uşul nerse meniki dep keldi da. Berki je sükut kıldı, je inkar kıldı. Anan ortada oşogo dele janagı jerde başta orutup kayra kele bergenden kiyin emne bolup atat? Sulh kılalı dedi. Kel, uşul nersege sulh kılalı. Men bul nemede men misal atım ele çıkıp kalganı bolboso, ayırda atalıp kalganı bolboso, bul maselege men takır tiyешем жок болчу өзү. Sen ушинтип келип калдың, мен башымды оруткум келбей атат. Кел, экөө сулх кылалы. Ал ат сеники, баягы атты бир же бир буюмда ошондой сулх болуп калды да. Бирок берки сүкүт же инкар эле кылып калды. Ошондо эмне кылат? Ортого айваз берди, муавада, ортого айваз берди, жанагы аттан. Ошол дейт. Ушул алынып аткан акча дейт. Жанагы дава кылып келген киши бар. Мен атты атай сен алгансың деп атам да. Атай жөн ортого туруп бирөөгө алып берип койгон. Ушунда мен дава кылып аткандыгым үчүн мен акымды алган болуп атам. Muavada болуп атат. Wa fida'u yaminin. Fida'u yamin деген бир сөз бар. Касам ичтирип атам да буга. Анан бул айтты, касам ичпейм мен де, турган жерим эле касам иче беремби? Турган жерим эле касам иче беремби? Болбойт бул, дедим. Ошол касам ичпей эле коеюн, бирок фидиясын берейин деди. Же waqat al-khusuma. Кайда калды? وقطع نزاع في حق الآخر مدعى عليه бул атай. Мен ушу кулагымды тынчтайын деп эле бердим дейт. Бул жанагы акчасы ошонун قطع نزاع анан неме фидау ямин болот дейт. Берген акчасы. فلا شفعة في صلح عن دار. Эгер сукут менен, инкар менен бир немеге жанагындай кыймылсыз мүлккө сулх кылынган болсо, анда бунда шуфат болбойт дейт. Бел фи сулхи аля дарин. Ан дарин эмес, бир мисалы үй бар эле, ошол үйгө деп анан сулх кылып, ага анан башка нерсе бере турган болуп атат да. Жанагы биринчи сүрөттөгүдөй болуп. Мектептин жанындагы үйүң. Ал сүрөттө анын ордуна акча берип атканда ан дарин болуп атат. Анда болбойт. Эгер сулх ушул жерде ма инкар же жанагындай сукут менен болуп атканда сулх аля дар болсо, мен ошондо эмне дедим? Сен Абу Хурайра баякы бакты берген элем сага. Ошол бактын акчасын мына бере албай атасың, 1 жыл өттү. Же акчасын бер, же кайтар, же ордуна башка бир нерсе бер десем, Абу Хурайра айтты. Бишкекте Золотой квадратта элиткада 180 квадрат үйүм бар. Ошону алың деди. Андар эмес бул. Ан не болуп атат? Бустан болуп атат да бул. Түшүнүктүбү? Аля дар болуп атат. Анан элитканын жанында кимдин Атай дамланын ал жерде да элиткасы бар экен. Ал ойлоп жүрөт эле, Абу Хурайра дамла сатса алып туруп дарскана кылып алсам 180 метр жерде бир тойлоп талабаны окутат эле деди. Анан эмне болду ошондо? Ушуга мен сулх кылдык да, анан сен документтерди тууралап калганда бул байкап калды.
Жоқ, мен шуфат талап қыламын деп алып қоя алады. Түсінікті? Xo'sh. وما استحق من المدعى فكما مر. Анан дава кылынып аткан нерседен дагы бирөө чыгып, бир нерсе чыгып калды. Мына инкар, сукут менен болуп атканда, бул да жогорудагыдай. Жанагындай үстүндө өттүк го. 5 сотугу мунуку чыгып калды эле. Анан жанагындай кылып эмне дедик? Üstünde tuqa. Mınандай dedi. Raddal mudda'i hissatahu min al-awad. Bayağında. Ve ma istihaqqa min al-mudda'a. Ve raddal mudda'i hissatahu min al-awad. Ve ma istihaqqa min al-badal. Raja'a bi hissatihi min al-mudda'a dedik. Bul jakta dağın oşonday eme oladı deydi. Ve ma istihaqqa min al-mudda'a. Bul jerde hazır فكما مرة. Bunu öttük. وما استحق من العوض رجع إلى الدعوة. İvazdan orduna janagı bактын ордуна sen квартира бердиң эле мага. Ал квартираңдын жарымы атайдык экен. Атай экөөң бизнес кылганда алган экенсиңер. Анда эмне болот дейт? Кайда калды? Raja'a ila da'wa. Anda bul kayrale davaga kaytat deyt. Oşonda Raja'a ila da'wa. Bul davaga kaytıp janagı mesele kayradan neme kozgolup kalat da şonda. Walau salaha ala ba'di darin yadda'iha lam yasihha. Bir emenin janagınday ala ba'di darinde misali uyüңдүн жарымын мага бересиң деп дава кылып аткан нерсесинде сулхту ошого жасап атат. Жанагы квартираңдын жарымы меники болот анда деп атат. Мында болбойт дейт. Lam yasihha. Вахилатуху мынданы качан болот мында? Мисалы мен баягы бактын ордуна деди. Баягы бактын ордуна үйүңдү бер дедим мен сага. Анан сен айттың. Ал үйгө мына багыңыздан экини берет. Ал багыңыз эки багалы болом ал үйдү сатсам дедиң. Анда мен айттым, жарымын меники болсун анда. Сатканыңда үйдүн жарым акчасын мага бересиң дедим. Болбойт. Бир гана качан хила ан язида фил бадали шай'ан. Ау юбри'a ан дa'вал бaqi. Мынанда өзү бул кайра арзан болуп калган учуру болуп калып атабы. Шархында ментептер да лам ясихха сулху ва хуа аля да'ваху фил бaqi лианна бa'д аш-шай' ла ясихху айвадан ан куллихи. Ава. Ошондо фил бадали шай'ан ау юбри'a ан дa'вал бaqi. Ошондо сен бир нерсени кошот экенсиң да. Мен дава кылып атам. Сен ошондо жанагы үйгө дагы бир нерсени кошосуң. Азыр кымбат болуп калып атпайбы? Арзан болгондо ошондой болот анда. Неге кошот мында? Хош. Азыр неме кылган эле атай. Ушул жерин белгилеп алган. Сүрөтү башкачараак болот. Эртеңки сабакта сөзсүз кошуп айтып коелук. Wasahha sulhu an da'wal mal. Анан бирөө мал мен байлы мага бир акча беришиң керек деп келсе, ошого да сулх кылса болот. Ошондо
малға мал берет, же манфаат берет. Мисалы, ақша қарызылайын десе, ағам ақшаңды бере албайым, мына атты бір жыл жайлауға минип тұр. Ушун менен эсептешелик, башкаргам калбады десе, боло берет дейт. Же, мисалы, келди, бир топ акчаны айтып келди. Bir учурда иштешкен, bir топ акча карыз, туура деди, bir топ нерсе карыз, азыр сага да акча керек болуп атат. Мени муну отурушумда мен уже ооруп калдым, жумушка да чыга албай калдым. Эми ушул жанагы миллион деп атасың. Ошо азыр менде бир 3-4 миллион акчам бар. Эми аягы канча болуп кеткен сен деле эсептей албайсың. Азыр эсептешчи болсок көп нерсени ачышка туура келет. Андан көрө кел ушуга келишелик, ушул азыр нак мен сага 4 миллион сом берейин. Ушул мени кечирчи десе болот. Түшүндүңбү? Вал манфаати бир келишимге дагы мисал үчүн ошого да келишсе болот. Мисалы, бир адам өлүп баратып минтиптир да. Өлүп баратып минтиптир. Ошо атай менен Абу Хурайра илим окуп жүрөт. Мен өлгөндөн кийин менин үйүмө ушулар окууларын бүткөнгө чейин дептир. Бүткөнгө чейин жашайт. Силер тийбейсиңер буга, өзүң ар ким өзүнүн үйүндө жаша деп балдарына ошентиптир. Анан баягы аксакал өлгөндөн кийин Абу Хурайра менен атай келип, атаңыз ушинткен эле десе, бизге айткан эмес деди. Жок, бизге ушинткен деди. Инкар башталды жанагы жерде. Анан силер экөөңөр айтасыңар, биз анда мечитте, жамаатта айтабыз, атасынын айтканын кылбады деп. Же балдары тургузгусу келбей калды. Балдар айтты, канча жыл окуйсуңар деди Аскарда. 4 жыл окуйбуз. 4 жылдык квартплатаңарды төлөп берсем болду. Келиштикпи десе, келишсе болот. Түшүндүңбү? Wal jinayati fi nafsi wa ma dunaha amdan aw khata'an. Бирөөнү бирөө өлтүрүп коюптур. Буга да солх кылса болот. Fi nafs деген өлүмгө кеткен. Wa ma dunaha өлтүргөн эмес, бирок сындырып, талкалап, жаракаттаган, атайлап кылган, жагдашып кылып алган. Ушуларга дагы сулх кылса болот. Alhamdulillah ala kulli hal. Hoş. Varriqi dagın kulga dagın kelişse bolat. Misalı köşede жүргөндө бирөө келди, "Мына менин кулум" dedi. Тура мен кулмун, бирок мен сенин кулуң эмесмин dedi. Ага да келишсе болот. Wa da'wa az-zawji an-nikaha. Бирөөнүн бардагы бул менин аялым dedi. Sen ekoz nike kıydık koy. Nikebizde balança molda kıydık o. Dese ayal ayıttım, ben seni tanımayayım dedi. Anan yok, sen benim nikemdeki ayalımsın. Buna bilip oğlam, onu hiç kimin albaysın. Bu benim nikemdeki ayalım dedi. Ayal ayıttı. Anda sulh kılavuz dedi. Что ты хочешь dedi. $1000 berdi. Vakana etqan bimalin narqı emesi menin kulum деп atpay bile birösü. Oşol kul janağı sulh kılıp akçaсын bергенден кийин ал азат болуп кетет. Wa khul'an janağı ayalga kelip erkek eме кылтат эле да мен аялымсың деп. Ayal акчасын бергенден кийин не болот? Ayal акчасын берип ажырашканда анда эмне болот эле? Khul' болот анда. Ayaldın ajrasуу жолу бир гана хул'да. Wa badalu sulhin кайка кеттик. Wa lam yajuz an da'waha nikaha. Ayal келип алып, бул менин күйөөм дептир. Көйлөр барбы? Жок көйлөр. Не дейт анан? Анда никени күбө кылганда ага сулх кылбайт дейт. Андай болбойт. وبدل صلح هو كبيع على الوكيل وما ليس كبيع كالصلح عن دم عمد شيء كتاوز بو لا ولا عن دعوى حد شو كان حد مثال üçün
Bir kişi bir uğrunu karmap alıptır. Uğrunu karmap alıp bazı seni milisiyaga tapşıram dese uğur aytıptır. Tapşırbayla oy akça vereyin dese aga bolboyt deydi. Sebep Allah'ın hakkı zina kılıptır. Zina kılganda bu mına zinaga tiyешелүү misala. Ava uğurle varken, arak içkende varken ava. Bunu ortaga sulh kıla albaydı. Allah'ın akısı olgandan keyin başka birinin akısında sulh kıla albaysın degen söz keldi. Wa badalu sulhin huwa ka bay'in. Janagınday sulh kıldın da sulhta anan badal aldın aga. Bu soda siyahtı öyle bolat deydi. Badalu sulhin huwa ka bay'in alal vakili. Oşanda misalı vakil kılıp sulh kılıp geldi dep kimge jiberdim? Abu Hurayra'nın Atayga jibersem, Atayga barıp Abu Hurayra sulh kıldı dagın. Sulh kılgandan keyin anan oşol akçаны Abu Hurayra alıp maga alıp kelip berişi vacip bolat degen söz da. Kabay'in ve ma leysa kabay'in. Qaysı nerse baydın roluna düşpöse, misal üçün kas-sulhi anda min amdin, misalı atayla öldürüp qoğun, ağa sulh kılıp atasın. Av ala ba'di daynin yedda'ihi alal muvakkil. Yedda'ihi alal muvakkil. Maşallah bu. Buna üstündeki süret bunday bolatken men Abu Hurayra'nın barıp sulh kılıp ananın oğuzun cevap geldi dep jibersem akçaсын bay bolgon süretте akçaсын berişi gerek bolatken vakil. Ekincisinde bay bolgon jok. Sulhka advokat karmadım da kadimkideyle. Anan oşol akçaсын berişke barıp bayaklar menen kelişkende anda min amdin av ala ba'di daynin yedda'ihi bul alal muvakkil. Men berişim gerek bolatken anda akçaсын. Bilne sen jitişip ataw. Qarap koygula. Kabay'in kas-sulhi anda min amdin. Atayla bir önü öldürgön, oşoga barıp sulh kılıp kelgende je ala ba'di daynin yedda'ihi alal muvakkili. Je olbosam janagınday kılıp qarzdın bir tobun berişin kerek dep degen delgen süretте bolчу bolsa anda muvakkil özü beriş kerek bolatken. Wa in salaha fuduliyun. Bir fuduli kişi sulh kılıp jiberipdir. Tiyешеси жок bul temaga. Hiç kim koşkondagın emes, özünçele barıptır dagın ugup kalıp ele koy. Al kebetesinde sağa bunu bere albay. Sen andan körü anın janagı atasından kalgan alma vaktagı jerin al dagın oşonu menen halas dedi. Bирок bunu hiç kim buyurgan jok. Wa daminal badala. Bu özünçe dagın badaldı da men berem deptir fuduli kişi. Ce av adafa ila malihi. أو أشار إلى نقد أو أرض أو أطلق ونقد صحة. Cenagı badaldı men berem dese, أو أضاف إلى ماله misal üçün janagını aytıptır. Men bunu maşinam sağa deptir. Uşun menen sol kıl, uşun maşina seniki deptir. Minse deyt. Av aşara ila naqdin. Ja aytıptır. O ne men stol üstündeki akçanı gördün mü? Eki paçka. Oşonu sağa verem. Keç ayağın dedi. Av ardin. Je bolsam janagınday bir eme kılıptır. Akça emes bir buyum aytıptır. Uşunun orduna deptir. Sağa. Bir tonna şeker tüşülüp berem makul deptir. Av atlaka je men neme kılam deptirdan wa naqada. Akçaсын nak berip saltır jana fuduli. Sahha. Bu sulh jaray beret deydi. Wa in lam yanqud janagında aytıptır akçaсын. Akçaсын men berem an deptir.
mutlaq эле акча деп айтыптыр. Ал жерде түрдүү акча иштейт экен, долларда иштейт экен, еврода иштейт экен. Анан валам янқут ан нак бербесе дейт. Анда ин ажазахул мудда'a алейхи жаза. Ана дава кылынып аткан адам бар го, наркы. Муддаи дава кылып аткан, меники деп аткан. Мудда алейх дава кылынып аткан адам уруксат берсе, бул жүрөт дейт. Ва илля уруксат бербесе, рудда бул сулх кайтарылат. Ва сулхуху аля джинси ма лаху алейхи ахзун ли ба'ди хаққихи ва хаттун ли бақихи. Бирөө сулх кылыптыр. Аля джинси ма лаху бир нерсеге сулх кылыптыр. Алейхи дегени ма лаху алейхи дегени жанагы фудули келтирдагын жок, бул фудули эмес, жөн эле киши келип менде кампамда буудай бар, Абу Хурайрада дагын буудай бар. Анан мен келдим дагын ошол жинстагы нерсеге сулх кылдым. Малаху алейхи. Ал мага бериш керек эле. Складыңдагы 500 тонна буудайды мага бересиң дедим. Ал буудай меники болчу негизичи. Менде менин буудайым мында турат. Анан башка эле бир нерсе бар экен. Башка эле бир нерсе буюм бар. Бул мага бир үй карыз эле. Мен айттым, жанагы буудайды мага бер дедим. Буудайды алып келип кой, ал үйдөн экөөбүз ошол менен сулх кылабыз дедим. Ошол буудай меники, мунун немесинде турат. Анда эмне болот? Бул не дейт? Ахзун ли ба'ди хаққихи ва хаттун ли бақихи. Анда базы хаккысын алган болуп, калганын кечирген болуп саналат дейт. Ошондо бирөөгө бирөө карыз болсо, же болбосом жанагындай болуп буюму ошонун үйүндө турат, ошону мага алып келип берсең, карзыңдан кечтим десе, кечкен болуп санала берет деген сөз да. Фасаха ан альфин халин аля миатин халлатин. Ошондо 1000 бериш керек эле. Мага $1000 бериш керек эле. Мен айттым, азыр $100 бергин, кечем дедим. Сулх кылабыз, боло берет дейт. Ау аля альфин муаджалин, же мен жанагын айттым. 1000 азыр бериш керек эле өзүчү. Абу Хурайра бүгүн мага $1000 бериш керек эле. Мен айттым Абу Хурайрага, $100 эле берим, калган ошону сулх кылабыз, калганын кечтим дедим. Же $1000 мага бериш керек эле, бирок анын мөөнөтү бар болчу. Ал июндун этегине бериш керек эле. Ошол учурга келиштим дагы, менин буга эмне кылдым? Азыр 100 бере бер десем, мында дагы боло берет дейт. Калганын кечкен болом да. Ау ан альфин жиядин аля миатин зуюфин. Мына ат немелерде, мына күмүштүн аттары. Мына жият деп таза күмүш. 100 теңге таза күмүш мага бермек. Мен айттым, аралашкан 100 теңгени азыр бере бер дедим. Ал өзү мага ан альфин да, нак күмүштөн 1000 бериш керек эле. Мен буга айттым, азыр 100 аралашмабы бир нерсени алып кел да 100 теңге күмүш бере койгун, келишебиз ошого десем болот дейт. Валам ясихха ан дарахима аля дананира муаджалатин ау ан альфин муаджалатин аля нисфихи халан. Эми дирхамдары бар. Бул мага 100 дирхам карыз. Аля дананира муаджалатин. Анан мен буга айттым, жанагы 100 дирхам беришиң керек эле, анын ордуна 100 динарды ошол айда берсең болот деп сулх кылсам болбой калат дейт. Себеби баягы динарды дирхамга сатканыңда насия болсо арам болуп калат го. Мисалы бирөө эме кылса, сен мага азыр $5000 берип тур, мен сага кийин ошонун рубль менен алып келип берем десе арам болот да, туурабы? Бул шариятта арам болот. Бул куду ошол сыяктуу болуп калат дейт. Хош.
Ау ан альфин муаджалин аля нисфихи халан. Же жанагындай 1000 доллар қарыз болчу, ал уагы бар болчу. Мен ошонун жарымын азыр бер десем, бул дагы болбой калат дейт. Бул харам болот, себеби жанагы рибан наса болуп калат дагы. Муаджал нерсеге мен акча алган болуп калам. Хош. Ау ан альфин муаджалин аля нисфихи халан. Ушуну окудук азыр, мунун кээ бир шарттары алынып өтүп кетиптир да. Ау кайда калды? Ау ан альфин судин аля нисфихи бидан. Жанагындай динарлардын күмүшү көбүрөөк болгонду суд дейт. Күмүшү көбүрөөк аралаш, бирок күмүшү көбүрөөк болсо, ошондо бул мага 1000 тенге күмүшү көбүрөөк динар бериш керек эле. Мен ошону жарымын азыр биятты бер деп атам. Бият нак. Азыр жарымын бер десем, анда дагы болбойт. ومن أمر بأداء نصف دين عليه غدا على أنه بريء مما زاد إن قبل برئ وإن لم يفي عاد دينه. برو من تبتر أبو هريرة مغا 5000 доллар карыз экен. Мен буга мынтип айтыпмын. Би адаи нисфи дайнин алейхи гадан. Эртең депмин Абу Хурайра. Акча зарыл болуп калды. 2500 доллар мага алып келип берсең, бизнесмендер ушундай болот да. Андан жана 5000 доллар карыз, бирок мун менен эмне деген? Келишип койгон. Сен муну эмеде сентябрдын башында бересиң, мына окуу кийимге арнаган акчаны бөлүп койдум эле, сен де туруп турсуң, сен иштете бер. Мага бирок сентябрдын башында немеде августтун этегинде бересиң, мен окуу кийим кылам деп. Бердимби буга? Анан мен буга айттым. Бир жерден товар келип калды эле. Ошол товарга эле 2500 доллар акча кошсом, Абу Хурайрадан акча алган 5000ге караганда 50000 доллар акча таба турган болуп калдым. Анан буга айттым, эртең ушул нерсени мага 2500 доллар алып келип берсең, мен калганынан кечтим. Аля аннаху бариу мимма зада. Ин кабила бариа. Анан ошондо кабыл алса, бул болтур, мен алып келем деди. Калганынан кутулган болот. Ошондо эртеси алып келип бериш керек болот дейт да. Ва ин лам яфи ада дайнуху. Эртең алып келип бере албады, акча таппай калды. Кайра эле 5000 доллар карыз болуп калат. ولو علق صريحا كإن أديت إلي كذا فأنت بريء من الباقي لا يصح. Мынауында үстүндө ишара менен айткан. Не дедиле? Жанагындай кылып жарымын алып келип берсең калганынан кутулдуң деп мындай умира деп атпайбы? ومن أمر بأداء نصف دين عليه غدا على أنه بريء مما زاد إن قبل برئ وإن لم يفي عاد دينه. Эмне ал жерде мынтип айтты? Ачык айтты. إن أديت نصف الدين dedi. İleyye kaza. İn addayta ileyye kaza munçasını bersen. Fa ente bari'un minel baqi la yasihu. Bunda janagınday şart sarih bolup kaldı. Bersen kutulasın degende. Janagınday baraatты usul ушундай bir usul ereje varken baraat dep koyup atpayбыз, kutulasın degen sözdü. Oşonu bir şartqa sarih baylasa, anda bul batıl bolup kalatken. Sarihan baylasa batıl bolup kalatken. Bundan ayırması kanday? Taqyid menen ta'liq. Eko'nun ayırması varken üstünde taqyid, astındağı ta'liq bolup. Taqyidde şart açık aytılbaytken. Üstünde biada enis fidayn aleyhi ala annahu bari'un dedi o. Bunda açık aytılbaytken da. Oşonduktan al bolu öğretken.
Ta'liqda bolчу bolsa, ta'liqda aytganda ta'liq bolpayбы? In addayta ilayya deb. Анда ушундай бир эреже бар экен, ачык айтылса, мында болбой калат экен. Xo'sh, walau salaha ahadu rabbai daynin an nisfihi ala thawbin ittaba'a sharikuhu gharimahu bi nisfihi aw akhadha nisfa ath-thawbi min sharikihi. Daynul mushtarakta qanday qiladi? Misol uchun biz Abu Hurayra ekөөбүзгө kim aтай qarız. Anan ekөөбүздөн ата $2000 алган биздин фонддон. Экөөбүз тең талап кыла алабыз деген келишим менен алган. Анан Абу Хурайра барды дагы келишти. Ошондо менен аннисфихи аля саубин. Ушул баягы $2000 албадың беле бизден деди. Мен анын жарымы меники болчу. Biz şeriktеш болгондон кийин ошонун деди $1000 ордуна деди могул материалдан мага бересиң деди. Иттабаа шарикуху гhaримаху бинисфихи. Ошондо ким карыз да ошондо калган эме менен мен атай менен эсептеше берем деген сөз да. Иттаба шарикуху мен шерикмин, гhaримаху бул менин карыз, гhaримим нисфаху. Ау ахаза нисфа thawbi мин шарикихи. Же мен андан жарымын ага алам, андан калганын өндүрүп алам. Же мен сенден жана материалдын жарымын алам дагы, анан калганына дагы экөөбүз шерик болуп калабыз. Түшүндүңбү? Ушундай. Китабул Худудга келдик. Аллаху а'лам bis-саваб.